mafube ke a opola ona re ngolla ka rona tswa tuileng kapa kae ona tla tsore ngolla ntate we e ka re hona le dimasepala tse ka bang bo 127 mo teng hona le bothata ba hore ditšhelete tsena tse re buang ka tsona tsa di-pension ha di fetele mo di tlamehang ho fetela teng ebe tsona mohlomong jwalo ka ko botsa tjena hanyane fela o kile wa utlwela hore ho a etsala dimasepaleng ntho e ka reng eng ya etsala ntate Motaung hobane o tla fumana ga mosebetsi o ihutsi tjhelete ena ho mosebeletsi mme ha lokela ho ipatala ka nako a tshwanang ho ipatala matloleng mona e sai e be ba etsa hore ba be le sekoloto ka hlakoreng la pension fund tsena tse ba reng ke di-third party ke anepa ke di-third parties ntate Motaung ke a leboha mme ka tsela jwalo ha e qeta ho etsahala ebe neng ha ba e patala e be ba motho ena o hlaelwa ke mathata a hore wa hlokahala re tlameha re patalwe tjhelete ena e morao kaofela pele pension fund e ka etsa se tshwanang e se etse ho patala ho leloko le tlameha le fumane butle ntate butle e ka nna ba ntho ke miss call e ka nna ba ke miss call ha o etsala hore motho a hlokahale ha eno o patala pension fund hobane ke mona e ntse e sa patalwe hodima e sa patalwe jwalo hore o tlo khone ntho di loke o etsale eng tshwantse qale kwana e patalwe e felle ke nepile kapa ke fotsitse ntate Motaung hobane ho etsahala tjenana hore o hlaloso ke na le lemo tse 30 tsa ka tsa mosebetsi ha e balua ho ya ka tjhelete lemo tseo di etswa tjhelete mme ha e baneng hona le tse tharo tse sa patalwang ke lahlehelwa ke tse tharo nna tse tlamehang be di patalwa hoduma 30 years ene ke buang ka yona ke e sebeditse mme pension fund ha isa dintho di actuaring ba tlo tlameha ba ntshe palo ena dilemo tsena tse tharo ene nna ne ntse ke theoela ne ntse ke hulelwa tjhelete empa ha ya fitla mo tshwanelang fitla mme bono ke bofokodi bo boholo be leng hore bo teng dimasepaleng mo eleng hore ka bo madimabe bo etswa ke hore dimasepala ha di ya collecta tjhelete enough mohlomong setjhabeng hore e kgone hore ba lefe ditshebeletso batho ba lefe ditshebeletso ka tshwanelo so e ba bothata bo boholo bo eleng hore tlo fumana hore ha e sa etsahala ka nnete re beya ka mosing jwalo ka di-pension fund hona o bolela hore ha motho a lefella ditshebeletso tsa o etsa mosebetsi o nepahetseng ho thusa le basebeletsi bana ba masepala hantle ntate Motaung re lokela re tobe nnete mo eteng mosebeletsi wa masepala o lefuwa ka tjhelete ya ditshebeletso tse lefuwang ke setjhaba tjhelete tsena tse leng hore ke tsa equitable share tse leng hore di tswa mmusong modimo di thusa ba hlokang ba eleng hore ha ba fihlele ditshebeletso ha ba kgone ho patala ditshebeletso ka baka la ho se sebetse jwalo empa ba lokela ba ingodisa ke re ha etsa hale fela ntwa teng ba lokela ba lo ingodisa jwalo ka di-indigent ene ke engwe ba sa batleng le ho etsa empa ba lo ingodisa jwalo ka di-indigent gore rona re a hloleha jwale bongata ba batho ha ba ingodisi ba swabela hore ho tla ba hloleha ba ingodisitse jwale bothata be ba hobane ga mosebetsi o na le kontraka le basebetsi tjhelete e kenang ya equitable share ena e fane ka ditshebeletso bathong ba bang a lefe mekgolo ya basebetsi ka yona mme mekgolo eo ha e patalwa e shotisa ena e tlamehang e patale ditshebeletso tsena ka nqena mane mo tlameha ho patalwe di-water botong ebe ne metsi a ba teng ebe o tlameha ho patala dikgwerekgwere jwalo hore re kgone ho fumana motlakase le metsi a ke re di fumana ho batho ba kantle masepala e mengata ha e iphehlele motlakase e mengata ha e itlhatswetse metsi le gona re hlatswetswa hana jwale ke re Mangaung ke Val Central ha re itlhatswetse ha ne re itlhatswetsa ka bo rona ne re tla re mohlomong re tla kgona ho iketsetsa empa le di-chemical di a rekwa tjhelete ha e be teng mo re leng teng ke di-pensioneng ntate Motaung re di-pensioneng ho na le ntho o qetang ho bua ka yona o re basebeletsi ba masepala ko re buile ntho ya bohlokwa re tshwantse re tobe ntho ena basebeletsi ba masepala hore ba patalwe ko re rona bo Motaung rona bo morobane mona re lokela ho patala ditshebeletso tsa rona hore batho bana ba sebetsang masepaleng ba tle ba tsebe ho patalwa mme le hona teng mono kgone hore tjhelete ya bona e fetele dipensioneng tsa bona o e beile ntate wa ka ke a leboha ke ntlha ya bohlokwa mme ke nnete taba eno ha re a tlameha hore re e kwana le kwana ka yona tswela pele he ntate jwalo ka o ngotse moo jwale ntate Motaung e nngwe e leng hore e tlo fitla e re thatafaletsa dintho ho ya ka matlole ana ke setjhaba ke bontate le bona o tla fumana hore re na le
extended families ke na le lapa ke na le bana empa ka mona ka thoko ntate Motaung hona le bana ba teng bana be re sa ba ngodisa ke ba bang beleng hore ba baka mathata ha o tluwa di-claiming ba ka lapeng mme wa ba tseba ba ka ntle mme ha ba tsebe e fitla e khitla lejwe nako ntate a sa hlokaetse hobane ka nakwane ho tla ho abua di-pension tsena ka ha bana bao ba ntate ba ka thoko ha ba hlahella ke karolo ya batho ba lokelang ho fumana hobane ne ba itsitleile ka ntate ke ba bang ba batho ba eleng hore ntate o tlameha a ba fuwe karolo tšheleteng ya hae jwale le ba le bothata boo ho ba le bothata boo nono mo tlo fumana le hlopha tse pedi tse kopanang e be neng ha di dumellana mme di kopangwa ke lefu la ntate enwa a le mong ya dipakeng ya sa le siyo ra ikarabella ha ba kopane ba kopana kae e leng ba kopangwa ke mofu eno ya sengal ka lekaseng a ithuletseng fela ba ya tla ba re le rona ka re ka fumana sentenyana pension ya ntate masipaleng mona jwalo ka ntate ana ntse a sebetsa masipaleng ene ntate ka nako eo ha tsebisa le rona mona mosebetsing hore re na le bana ba rona ka tlung le mme be ke ba le bana ba bang ka thoko mme re thuswa fela ke haeba nona supporta re na le bopaki ba supporto bane ba khoto ke yone re thusang hore a emme la ka lwana mare ntate o ntse a supporta la na sa o bolella mare bopaki ke bona empa ha o sa ka ha ba jwalo ho ba le maloko a reng ha se ngwana ka be ba qetelle ba ntse le DNA test tse leng hore makgotla a dinyewe ha di kgothaletse hobane ha o etsa DNA empa nna jwalo ka mofu ke hlokaetse ntse ke fa ngwana o tšhelete ha ke a mohana ene ya DNA ha ba ikeng hey o reng jwale ntate hona le dinyewe tse mmalwa tse leng hore di entswe qeto ho tloswa ntho ya DNA ba be ya DNA hanyane ka thoko DNA ha re tlohelle DNA re etse qeto hore na ona hlokomela ngwana ho hlae bopaki hore yona ntse a mo support ke bona bopaki ho thu ka ha ona ntse a phela kae ene motho ona o sa ile skepe sena ha se wele ha se no etse tjenana le motho ona o tlo teba le sona hobane ha tlo ja letho wena ka DNA yao a ko emele ka thoko ha re ikene bana ha be ne le DNA tshwantse be la nna etswa monna moholo a sa phela ntate Motaung e leng yona e leng hore hangata e re beya ka mosi jwale bontate haholo ke bona ba amanang le bothata bona bo tjenana ke rona banna ha ke tsebe na be neng re tla ilukisa nene mare ke a tshepa e tla loka ntate Motaung hore ha ke na le bana ka ntle ke bue se ka epata jwale e nngwe he e leng hore re lokela re eletse batho ba borona ko hore ha re letseng hona le ntho ho thweng ke update nako e kgolo le nyane re update ha e ba neneng ke bile ka arwana le mofumahadi e be ba neneng ha qeta ho arwana le mofumahadi ke nka e mong hape ha ke update hore ha ke sana le ya neneng ke nkile nwa mme ke ngodise hore ke mo ngodisitse re nyalane ka tsela ena whether ke ya Sesotho ke ya kapa jwang mare ngodise se ya bantho e dutse moyeng e senang mo e fellang teng hobane ya ne ke mosile mane e ke yena tla fumana ditšhelete tsena hobane o mo ngodisitse o ntsa le teng ye ke phelang le yena le motse le shume ka morao re ke a rwane le yane hayo ha ke a mo ngodisa mare ka ha o na le hore ke itsitleile ka nna ba tlo mo sheba le yena mme ke tlo shebana le basadi ba babedi be leng hore ke tlameha ba arolelwe karolo ena ya ka ya pension ene ka tsele jwa bothata bona bo boholo bona bo hlaha haholo ho bontate ntate Motaung a ke tsebe na hobane bontate tsena di etsahala boholo ba nako ntho tse tsalang ho bontate ke rona ke tla re na le mathata ke tsebe tsohle tse leng hore di teng di na le motho wa ntate o tla bantsa le teng monna o teng ka ha re lo rapedisa bontate ntate ha re rapeleng ka nnete ke a leboha wena ka mono Tabakgolo o romametse Lesedi FM wena Marakubai o mametse Lesedi FM re hey jwale le bua taba tsa bohlokwa haholo ntate ha re ikwale he hona jwale bane ke se ke tlotswa ha o ikwala o ka reng di masipaleng wa reng hape le ho rona basebeletsi ba di masipala ntate Motaung ke tlo le ka ho kopa basebetsi mmoho di masipaleng tse fapaneng hore ba no kgothaletsa basebetsi ba bona hore ntjhafatsang information ya lona ka hara ditokomane tsa masipala kgothaletsang basebetsi ba lona hore ba etse di-nomination ka tshwanelo hopolang ho bitsa di-pension fund tse fapaneng hore di tlo bua le di-member tsa tsona
hona le pension fund tse sa buing le member tsa tsona di ba hlalosetse le sedilena la hore ntšhafatsa information ya hao banka tšhelete fela ha ba fe di-membera information hore ba ithute ba tsebe hore na ho etsala eng ba lokela ba tsebise di-membera hore ho etsaetse diphethoho tse itseng nna le tjena ke tsena pitsa dipedi hana jwale hona le tse soka di bua le bona. Thank you ngwaneso nna ke ntho ya bohlokwa ntate wa ka hore ha ke na le mfumahadi ke mmolella hore ko ngodisitse mane dinthong tsa ka tsa mosebetsing ha nka hlokahala hoba bontate re a pata re phela ka makunutu ko botsa potso ne qetile ke a o kwala nna ke ntho ya bohlokwa hore re ba tsebise na ba gore bo mme malapeng bakeng sa ho qoba mathata ntate Motaung e bohlokwa haholo thuyo ya hore o bule letsoho ho bolella mofumahadi hore tseba hore ntho tsa ka di beuwe mane di na le mang le mang le mang le mang mme ntho tseo ke tsone tse tla re bebofaletsa hore re se ke ra ba le mathata nako e tlang nna go lokile hore o ka tla le mosadi wa go hape mosebetsing human resource mohatsaka ke enwa dintho ke tsena le tsena mo monke ke bone ba batla le ditshwantsho gore tlong le ditshwantsho tsa bana tsa mme jwalo gore o be so ba fa le ditshwantsho tsa bona dimaspaleng ka tshwanelo fileng ya mosebeletsi ka mong hona le record e bontshang hore di next of kin tsa hao ke bomang le leloko la hao ke bomang di kengwe horeng ha re tlo bula file ya hao ha re sokole re lata fela re beya tsohle mona di teng mme dikopi tsa dipasa tsa mangolo a tlhao tsa bana ke ntho tsa bohlokwa haholo ho netefatsa hore ngwana yo kwa ma eske ka tla fela ka ba ke ba khela ka ha ke le bona ntate wa ka Motaung e mo ke o taba he motho motle o no re shebile mona ho maranrang ana maholo a Lesedi FM ke leboha ho menahane ntate re tlabela re o bitsa hape me wena nyokong sello o re ntate Motaung le bua taba bohlokwa haholo Julia Musia wa rache a bontate ba hana bontate ba utlwisa bohloko hle thabanga ke mametse ke le ka Excelsior Maspaleng wa Mantsopa ditšhelete le yena o ya bua a re nkgona ka ebile o hlokaetsa a fumana next e re ke fete mono re thabile le wena re a o bona o ka Teflachte Bloemfontein o re jo ai ha re tla o bontate teng e be kana go nngwe re kgatlhanong le bontate a thi ha ho jwalo utlwa fela dintho tse ntate a buang ka tsona ntate Motaung la bua taba tsa bohlokwa jwang le ntate e be ka o ka dula o tla le yena mona a tlo bua taba tsena tsa di pension jo motsidisi motsidisi ha re bolellwe jwalo ka hore motho a nke le tshwantsho sa wae ka sona laena mone le yena re mametse ntate Thuso ena ke taba bohlokwa haholo re batla lenaneo le betjena ke leboa ngwaneso nanki hlomedi a re Tau ewe wena nanki yey nanki stouter ke nanki mono mokgele hlapane a re taba tsena di thata ntate di imela bontate ke leboa ho menahane ba re danko Tau re a leboa